Hakisan pawai teli kisnam jong jing shakri ha kapuli puthi kawai ka school kapadon ha East and West Khasi Hills District kala yo ekalat ban pau kerteng ha ka top 20 jong ka result secondary school living certificate kabala pelat da ka embus menta ka sengi ka arpusau terigu jemang arja arpusau lasangi kani ka school kabala tip kerteng kum ka Latdom Presbyterian Secondary School house nam khat kandai spa nyopuwei badai hau nu snam menta ba kani ka school kala la ban pau kerteng lingba ka jingminot jong ka samla ridahun walang kabala yo eka kerdan bakhat san na ka jingyo san spa sapu khandai marks haba kren mat ka samla ridahun walang ka basyong basa hak snong Latdom Mauli East and West Khasi Hills District kabala la ban pen pau ka school hak sin ka beningkong hak result SSLC kala ai ka jing khublei ningkong yo blei ya ka yeng ka sambat ki nohi kai ki bela kersha ni ka ban poi hak ni ka thong kasamla ridahon kala yathu bakom kasamla kabawan na kayeng badok kadon shibun kijing e hakaba kala don kapor bana kalyang kakme hakajing ban kajing dok kala mot ban pen pep school bat ban phalit balla na kadaw kajing khlat no jong kupa house nam arajar khat pra henry na kajing kersan khinman gibla yarap yaka kala la ban poi shakani ka thong kajing kulay te kalik ni ko show ba a shay kilay me ba kabalay ibikan Pat unjuk ki pernok ki parmajan ki baju an seminga barbor ki bang sa ikulu naso kemen no ba yo ka ini kaburong ban ko hata kata top 20 ka ba ni no hikai juni ro ki la thang no na las lem ha ki om ba poi tan fast second third kita te juyo ba ni la nge ki om kumba bang jabat phang da jang nge yang kuat sudah kini rumah yang kuat ban poi ma hakalis Mantasnan, teki dia maki kini kita bersudu. Bagi dadan cinge kan ru wani kendu di klub banyaran. Ngawan naga yeng ke bagatu mah badu. Te hakata kana kira kodru unda biang thang. Amar ba ime jongi te yang ngadu kelas A long pep sebab nak mah ngate ngapan ebe yang pep re. Angan li belahi ngasa kerkai te ang li belahi nang kelas 9 te ka bicycle sini kan khantat mah di school ngara bet nyam nali belabar setelah rumah te i banga satar te pha yang to lek kelas 9 te kelas 10 ru imut na ban pha tamba high school ngayo untuk high school stage 96.16 te i kelas jemat biang to lek sekolah te kimen ru ki ang lek hadu kelas 10 te dan hadu kelas 12 ni na bersan tengah rumah ni biki nama kide maki himo tiba kerja ngahaban ko mo baik ilong kum kimi ki baba a marni nimdan sumi pa ilkha na dong usnam azan hatra azan dusna mentam tegi de maki ki ba dusna yang ki om le om ta long bas tips ni ba ko mo ojo pendam ojo hanya ini tengah masa snap hai ki mar kilo ki bajan mesin te para kihiman ki ba haena armod ki maki ki ba juan semina Shosho kale thoru bakam juyo por ban krek kot kum ki wei ne ban let tuition namar ka jing kerdu hakaba ka shuyo ban krek kot tang ar ne like anta te hagaman krek kot hagal yang ba kule kot ngamla kham yo por hi de sibun kumbayo ki wei tuition dum let namam do bisa namal kerdu te ngam tu ngakre shi kenta arta lani la kenta kita hi bamjang tu pra baje ni baje te kakot te bat be kenda baje harus ko baje bon dala trai kam tu masli lek lengkha la pula dan tu la thum la jram la thai tang shi kenta la ayam kakot ayam tiap kakot te teng tu ngala ban be hadu kebe baje te Rapat mihir kami dulu baca ngaki tiap, mamju laki step, mamju kerja step dulu. Kemar babun kami step, apan kerja pada sekolah di mana tu, ke si genta, aku tak lagi genta, tak genta ni, kita buat. Hakalan boleh banci teknik IT ke arts and science ni kemas, ate akan dan man te tong ke science ni kemas, tengini atali ni. Banga semutana te ika aste kam damman hire na do mensua ka as ba oki bro te hagalan kamas te ngakwa banlong kum gitu ki ngakwa hi ban kwa syndrome ki bakam salar ada la ada kat bot
nabar menghidup teh undang hidup kersan buat sini belum kiba krama tiba-tiba bat nanti cerita hidup ladaya ba kita saya setuju dikata tempat berkat nama si result kita nama banyak orang berdua tapi semua lipat pos ni semua syata tak baik set hidup dan bekerja berdua te macam berkat dalam dan baai jenuhnya iba lahelasan te madan deh merah yang hi lada deh syasor yang hi sebab yang di school I'm sini kini para kelas dulu atau para school kena school ba kiru kidai ban ayat risitong ba kumangai don hi bun ba idon ni kampalat ko nang don shu bam yo lat ban di school ni ba don jin jang hi na sama gadu te kiru tharai ngai bai ba kidon kum simba online mundang bekerja bekerja saya ini kuat kum bang sebelum aku tu bekerja kan yo balik kum ni mah mundang bekerja hab bayu ibadu dai kibru kini sukan apa mah sini kita bagi kini dia bisa kita bagi dan musim lagi kata kecil orang bah kecil orang teman kecil orang kita teman perempuan bagi saya orang nggak don kaman hantar kalindi kadang bangadong kaman kay masa nang ban masalah ban poh dari blog nama tang si kenta sisni tidak kuat pi hakata katai kejeram ladam don ngam tharai ngam thipan tang ban kulit kat ru bayok tiak ke mo batai kejeram tengaru ipi nga kuat bantu tu pi dan de ban bu kita musim kita kejing bemlak dan lada pi dan kaman ngai be pi baki la ban boy siya katang kata tate man kesini ino aja boleh kata te bakar tu email balong duki sata budai tambah ide email jamaah kita yang ba nadu kelas 8 te yang buat juli school show bakar du tapi na lom na tai par ila klan te mundon shi ma play school tap sebab no tengah ban ngam anu ban te kihimet ruki kerja ki ông vậy anh này béคนขัดดูกี่เป็นôngแล้วคนขัดดูได้บรรเลงเบงงานแต่ôngดันลงคนขัดดูดำเล็กบรรเลงมาพี่ดูพี่ได้แต่คนขัดดูบ้ารักใครที่คนขัดดูแต่อีกี่ ông ได้ไปเป็นเล็กแต่อีมีจังไงอี ông บ้ากับสนนะแต่กี่กระชันแต่อิมละบันเป็นแอบมันไว้แต่อีหับบันเป็นเล็กนั่นแต่มาปล่อยแล้วก็ปล่อยให้ดูกระสินน้ำทิพย์มากี่ปุ่นตะกี้กี่ปุ่นใครกี่จิงtambah poin lagi poin. Kabel benar tak bayar malik deh. Orang sini dia nak kendang sama kiram. Yang saya kita malik saya. Dah orang lek sejan malik. Bun kita mentar bang poin sini. Masulik benda hikai school itu kita kikat. Hikai nursery malik. Tak bayar nampak saya report. Nalik dah balik. Ki ai tu tang siswa sampai nalik. Man kasi tindiap tak hilang deh. Tinggal lagi. Yang penting kapal. Ini yang lek di mah. Kat ba don bayo ke benar. Tengah lek. Kun ba kutu tu di kapal kata. Te I kongru yang bangan don hamta te ilik hikai nang yang wisnusna tengah rumah. Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmantoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya